omuribo wa Kera Media News Center webe kono tufollowinga mu kutugwitu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok hamuna n'izindi. Kera Media News Center ntusango muri Mbara opposite na Izeview omukizimbe cha Alhaji Lukwago Mall nutukusangwa level yo kubanza room eyatano na musanju. Kera Media News Center twakuletera abantu batano bacyasingire Kweshongoro kurunjo mu Eastern Region kandaba abina maraka marungi onakureri isoba stama uterere atakajira mutu nomwe ayakuteganisa. Namba ya katano tino Mwesongozi w'amani kandi ogwa cyari muto munonga ni watanchiro mwaka gwe 2023 okuza kandi mu kisayi cyo Kweshongora ogu ani music yenko kwagire serum bacyara akajinduramu akatandika kubona Isongora nkarema ogu talendizo nibamwita Airema no Mwesongozi kandi zikangwa ina management irene jeno miso nukurekane muteka mamani. Airema kakutandika Kweshongora yaza stage ugire tukando gutasema kwa na ruga stage bitukandi zikangwa bwensonga yobwire niko kusara mukuruga a stage. Omukako babire mbagabura mama taraserire chikopo chamate kandi nobu yabire nayihura mama taraserire cyo chifiche nkoko nubo mubire gwo kureba katerwa za aza ko mu mutima kawenjeza bigaga mishogo kureba gakwaka nkenya cyo mu mwirima wenu wankwasiriwe nchikopo chibumbo tandekura I'm 10 over 10 my lover ebyo rukwenda byona nembukoraite kana tune legend no Mwesongozi w'amani tindatine ogakabali mu raise band bitkandi zikangwa binchi ne bamanyaka Red Mariam bitecha mulesere ne Kyesongoro kimwe kiyatire ekyakwasirensi yona ekyazira mutimbagano kandi zikangwa bwirobwe omutimbagano abantu bakataka gumanyire munonga akaro Facebook and YouTube bitkandi zikangwa tesaheji waza kureba account no tsango milioni 15. Kyesongoro tindatine katambuza Red Mariam munonga cyamwituruza mahanga yatambura taroho atari kukimanyi obuhati nibamwita tindatine obakwe nibamwita Red Mariam abo Kyesongoro kyeke kiyatire ekiri ya mutindo. Namba ya kasatu tune Sister Charity kandi ogukwakuza stage buli omwe natakonda basukwana akora kina rugaho izuka Sister Charity n'enkunzi y'abantu nakusinga munonga abacyara abo kuba message ya Kweshongora ne kwata munonga abacyara kandi zikangwe Kyesongoro cya mulesera stage nibachita grade Charity akana Isongoro mu raise band amwana na Rasta Chaz bakora ibyo Songoro ni binchi munonga nkakawini na nibindi bikweyongere bimukumanya bitabo imbera yes abate barasukwana bahangara hamwe. Kabiri obano tekatekana kuletera muntu ki abo kuba buli omwe nanda kumanya namba ya kabiri na namba yokubanza. Namba ya kabiri tarondiso nibamwita Regan kandi ogononza arwa yishaka ogu akakoromoro mugwamani kuleta music ya Western Uganda akatari izukangu akatekama na nobukoryo okuchosa music ya Western Uganda okuza amutindo nicho nkundiriwe omurunje yaviwe ogu bamwita Richi Kyesongoro cya mulesire neki amarari ensazi na nebindi binchi bitikandi zikangura iki abasukana atambana nazo mahanga gahero abo Kweshongoro runyankore na no kwata music akagiteka aha mutindo nibagira ngunamarari konkogo mwana karobera harine nibabiha ngunamarari konkamisoje gaturarine baroza ndare nayo no mwana nze kwina matira baroza ndare masoge ntunurane ndoba abinchi mwabane mutekateka kuja ngo asemekwana abana ambayo kubanza konkayizuka ngo music ntugendera bintu binchi na kusinga munonga side yanchi ninjira chito chiba kweta live music. Namba yo kubanza nka Kera Media News Center twakuletera Mwesongozi wakweta T-Paul ali management ya Alpha bwanyuma ya Matt Henry kuruga omur Alpha Music na wanu yatunjira mu kisogwe akabasa kubana asohora n'abantu kumanya ngo no Mwesongozi
ku rugenyi matora ryo mwesongozi w'amani kandi ari umuhandiki ari kwandika ebyesongoro ninga si music akwandikira ebyesongozi ba Western Region bitkandi ogu akatandikira kandi omukyaki na no mu live band omwesongozi wona wa live band na ali omwesongozi w'omutano akana na manyaburi kimwe kyona na makwana telebivuga okutera engoma na no kwesongora mu magara kagone ti Paulo kwa kutandika kwesongora notakwenda abasukwana aje no miso no kureka nguna arugaho obo yana yesongora music ya live band buri kimwe kikuriho nikikakasa kanko mutima gwanje okutagase nakimanya nikukakasa kimanyese buri kimwe kikuriho nikikakasa nanako mutima gwanje okutagase. One drop, say I fancy the way your eyes look at me. No man yobu mwena jiri sano over. Kuchipika performance ya stage aina kukwa kuchamura abasigazi abateka kano mudu ansonga zitari yemwe nemwe ogu nuwe namba yokubanza aba Kiara Media News Center. Utakaferwa weekend izo ntisa kuletera kandi abesongozi ba gospel nabo tso tukuletera abesongozi batana bacyasingire kusinga kwesongora na kugira maraka marungi na no kundwa abantu bingi. Kiara Media News Center. Nkaronda naronda omurunjora nkunde nangwa naronda ishokeri yanchweka mutwe kunabire ndiaho omchibuga mbarara nareba kischi ntiwera venanse yorora nidi baby in my heart in my mutima you was the only one I swear love and I say unkunda niwe chana we in my heart in my mutima you are the only one I swear. Marika nabura mapapa no marga higura that she came from above unguga matino mingana nobody asimatino rijwe kwerusya ezo nono tibirije kuri bastiza kwatine kasinje mawe orije kwereche nyonyozi torane okomurinkana komisho kanyonyozi ngaka mtima kagitwara yombi ogwanje nogwe natabikire. Me want the tail of junction I go kujwa tuk tuk tuk. Me want it tanda tutuka obenjure bayegwa. Nti kwijukeza oberyare njire ntakuteka tekireho omukiro ntakurosaro sireho my baby. Wankobu kwina darling yowe nakira namutima kwahora when the natura Ivori tam tam kankure mere ho kagam gam kubiwe okancheza cham cham baby come closer.